kan e tawa te le mai e le lua fasoa ele anga ia ele to ma tatu to foi tatu tel no ale alo tala kaku ke mga mia ka who are so loyal to the government of the day o te le loa ia lai fa fonga mai le kele o le leo sa ma ko fasoa ma o kalangoa ia i ka pu ni le la kalangoa ko ia sia kama wow o lo disappoint ia i malanga le ngo isa la fai le ngo ai mal palmia fa kasi ai mal ming skal vai fafo o Australia le almo ke disappoint ai o lo disappoint i le acting commissioner maisi vai fuspa ko lua le ngo ai mafuanga none of them has a cap le se pulo e faia o ngofo le mo officially o mafau is it because they don't want to salute the Prime Minister? They don't want to salute the Prime Minister when he walks up? Is it because he doesn't want to salute le Foreign Affairs Minister Australia? Or is it because they have no trust in the government of the day? O kele la fa fonga mai kele o malu le malong makufa sofa kuvayoko. Makua iyo ufaangoa ngoa ile mele ngoa ile malanga le kilo aku ele ai e wi afo ilai i ka ko le fia i seri o longo le a longo le ma foi nga ese pulo se kai me savalia alfa kai nga le anga le ka ko vai nge nga o fai ai isi leo kenge mai isi leo kama e sava vali mai le ofisa leo manga ia la le o kal ngoa ko mele Fasava vali mai le ofisa leo o commercial bank. None of them ese pulo wala kalang vai ai. Don't you feel proud of the uniform that you're wearing? How can you walk the street half uniform? Anu fikayai man palmi, anu fikayai ma mingska, ako fikayai ma commission officers. E ma fai ngai falo. You can't. Bae ngai e pe nga mai lo fa so asia kalela fai ngo kalango aku bae ngai. Fesili lo ma fa. Ile acting commissioner. Mala au fai fuspa ko dua lenga la ko. E bai ele leo pa langi ne ngai ai. Ku le mal pulo. A call a uniform. El palangi la he wears that uniform with pride. Ai alfa au lunga o bakanga luenga leo. No. Officially ai lo mafau. Oh. Lan ma po ang lengi pulo. Alai o mamalo fa alonia. Olai fior kai o le kung le fiong le lipale mia. Ele kai me savali mai ai. No nga winga asavali mai kula ele karkar ngoa pe as just normal. You know, opapea. Is it because ele manga o we ele manga o fa alo ile fiong le lipale mia po ole kamai kai ming skal vai fa fo. Australia. You know. Au vai fo ia iskama wa umakungi. E alua sa vali ai kokongu e umalola nga fa alo fa ko ako e selo nga pulo ku ila lolo nga au ai kalangoa man maliming ska pe kalangoa man pal ai al bele ngo so boy soli ka ngongo o ile ka e saol mele ka ku kalangoa saol mele ka ku kalangoa e yai ka ngaka ele o lai ola fa ko linga alu sisi na yaka yung kapu e mai. Ya, ele aima, ele ingi pulo. Ya. Ya, ele nga fa alo makul fa fonga mai sa. Fa chai hele o fio ka fui. Ta wa yo. Ona ni fo imata o ta to fa soa. E ta wa walanga o lai sa no mai ili tanga ta wa lo fo tau sanga o to no tanga wenga. Ya. Ok, loa la e whaafonga mai te leo mamalu le malo o e sa tautua o e ono tautua ia i le tau o tonu o le vaenga leo wa e sa unua mai ai ia malo fo a tonu o le a toe whafangu ma whaamanatu ia e whaingatana tatu o vese tala fo ile le whaapea o whakamala po le ngalo
ai o le ko inga ranking le la lai ta o to mai tanga ia ya ula ia I don't think ele tau na suta pola ile na excuse o le se me upo se ngalo ale ako ni kau ma se o le ia malo kawolo a kako malo samo ma se foi mai foi mero mai e vui wala nga le fongo mai ka nga le foi merengo vai ka ma ka le foi nga ia le il foi la kusia le sui foi la kusia americano sa ko nge ia nga nga sai ko banga ku kuila o fa ko kumungo ko ki fa ko kumungo malo ia nga ngien meren ke nge o kira ai fa ka se ang fili kulanga ko po nga se ko ia ang fili po malanga ese por ai ko e a ke ba ko pe lava ole policili ole internal affairs ole foreign affairs ya no mea pe lava no mea le sa fai masuyo o ang fili sa la kalaka e fai ma fange ma sosangi fo il palmia soli o le vanga makar sa nginga fai le ava me ato ko kolo o nga ka ia e ka kaunga mo ngai oli ka mu palmia e ka kaunga ka fa palmia inga ia kapa ku palmia me manga oi alai ku ia korkolo ngofo mai ku ko le me ngai o ko nga va inga ia e fai o ko ale mai ka ku langa le lunga tv ele kala fe ngai ele kala fe ngai se kanga ka fa pe le ku ka me fa ko kasingi kanga ko le mo ka nga bes o le kofi pa le funge fi me langa fa nga malo ele fa ba e langa kofinga e ke ola ia o ka nga bes ka fa pe ia sa no mai vui si la tu ele atale ia First of all, ole aonga e mua ia lale sa palmia. If you make palmia, no cap. And oia kaunga sa wele fa kai ka inga ile makanga luenga ako le ki o afefeo ia leo laiki ma leo kenge laiki e fefeo ela ko lengi pulo. This is one thing in makovai kaimi. E moli mau ia sifale kua ia i le kinga o le afo le lo sili e me se o ani lau mea vai aku le suafa unga po ele ka kele yo fa skepu sau wa bala au mai ale o sim senga o inava o asi malako bala au mai lo pulo ya ko liliu mai ko ka kango e se ka ngai ka liliu mai ka ko mai pulo le o ile la wala ko ke across the road from more. It is disgusting and it is embarrassing. Tio la kala wa fa kalo fa pe ole si ming skal ka pengeka. Honest to God. Instead ole fa alo longa sa mo o ia ke ia. Enga o ia kanga kai mo bolinga langa. Ba ina sa vali mai le. Ia le afo ile. Ia le pasalo ole pa ila ke le ole afo ole Navy Australia la le vale le ben a sila eko inga makua ye ole saile ile ofisa ole pa ngoa wow le se pakai ka le o mai ni makanga nga o fa kai le kai mo se on kamalo se anka sha man kai mi uma sa vali el kamalo e oso fa fo mal ka vale wa momoli aku ile ofisa nga oso ai fa fo apa lo long pulo ulo ngau sa vali lo nga ilunga faske pu alu ilunga long ofisa yo nga ko inga si mi senga si kanga kama o ai fo yo o la ko uma nga yai ko o ai fo yo nga lu pao malako uma man ele ma fa nga sa vali mai ilalo ma sa wa alu le si ku e ngo mal pulo ina nga fa ano ile fa inga ma ko kala ai maleo nga fa after you lela wa e tu so le wa o mai masinga briefing fa leo wa ta wala nga from a former police officer ole it's a must to wear of a city mana ia lo to fa mani no mai na la vu wala nga mongi e ile va ile na lo so no nga le la wo ta di ina
ala ola le leo foku loa e me se foi kama ika le fai po so le mo kwa le ngi pulo wala le te fa pea pole me e pula o le fai no winga it's a must at the town na fai le pulo o tau It is a must. It is a must. Because ke le mfainga fa alo ele se pulo ele a ko le uniform. You don't have the full uniform on you. Ai e umalonga e fa alo. A fai la le ke alu po fela ke kangolo le kolo pulo. Velo ila lo ka lo au. Onga esa fa ilo la ia le a fa la ke alu se commission officer. Po la ke alu se palemia po la ke alu ele ma fai onga. Eu vou lá em Gai, como ngai quem ia lá com que le lungo o le afol fale funga fale lima lá ele official palmia inga. E lá o ngofa o le la lo la ko pulo la le ko al kai me sa vale ko ming skamal pa ma ngisiu. Ko lo lunga ko mal pulo le mal fa. You know that it's ya uia la kala le fa so ya la ko afa fa longo fa funga mai kenge makama yo fa so ya. Aren't you proud of the uniform that you are wearing? How can you walk the street without a cap? You know, pengo vai ku voilele o vai ngai e lua ngo o mai akia. O le ofisili fa pe. Fa makai le ka ua ya la ko. Ia malo mai fa fo. No le fa lo longa fa leo fai malo mai fa ko. Ma le fionga le di palmia. Pe ele fie fa alo la ke le fie fa alo longia le di palmia manga malo. Ofisili e lua ngai lo ma fa fa. La voi fa fonga mai leo sa kingi ma ko kalangoa ma ko fa so ile so sa. Ka kala le fa ye tole. Afe kai ya o ko ngi ko ke e ki muale me ale fa ya ko pulo ma. It seems that that uniform is nothing to them. Lai carry la ko le ku a ko le mamalo sa mo la lo carry nga nga mo wai le la ku fa langi nga le malo. But it's sad. Very, very, very sad. Ya inang fa ba. Whoever, oi lava la kuna i mai komsinga, o la ufau kuanga. Ia mau ki ngoa, oi lava kangaka ngake weinga le uniform there. They have to have pride in them. They have to have pride in that uniform. Ai le fa peo se mea nga avaku, e kau nga ia e show off ai le se pride. You know? Le o se mele le fo ile le fa ke ka ko pokalame. Inga ia fai fo ionga on fa mangaku e minska mai la ko fengon malo. E fa mangaku leo. E fai la ko pulo. Ba ke le lope ko fu pulo pe le ba i so ke vai fa sa varia kama le pulo. O le tauna ia un morful uniform te tauna to fu sa. O le mera fai o le so pese le pesili. Po fero pulo. Ale lo pulo ku fa le fa pulo. La nga ia fo le ngi e ia fo le ni leo. E ai tai mi fo ia to sisi la mai. Na u fa nga so lo na ia ta sisi la mai. Malur o pulo tu langa. Ka o pulo. Io e ta ua pulo vai papali lo nesi. Ia sau ia fo ta yo alo. Vai io ia sau ia asi. E atoanga o me uma ia sau my friend le lua uso e fole o lo oi no fo moara ka mai ronga pu lo uso le wingo la tetala ia e lo ta o tele ma tele le ano fale fo yo le fa so ia wala nga ma tonde ye le leo ia e pila e kakere o ango kele la vai ngana wa sa noi voi to be honest ele o ango kele ku ase si na ile ato sa o le ia wala nga o le foi la wo mana tu foi press conference se ko o le tu ma fo por me e pe fai me pulo o le pele che kairo la ke lo wa nga kele lo fa e fai ya pulo fai ya pulo kai me ke sa fai e la lo you know ngai kangolo le pulo fa ka ki e lungo ke si le fai le interview
ke alu lo lava la sa vali ese mal mesa e ai me mo mo ke foi o lo kango ku ulo pulo ia pa sa vali e lo la mana ia va ko ke kaula a ko ke alu across the road ai vala au mai lo pulo ya liwa pa kongo ya a vai lai kongo la ka poki lo pulo a liwa pa pulo wa la ka ki lungo ale pulo le la so nga ka mo ko across the road ya le winga nga le me fa ma na fai na fai ki mangi ka o ko yes asiata na fai ki mangi kala fa kai ka ia mako i le mela male on pulo na fai mai le okay lo so amenge okay ma ko so amenge ya ko lo le so amenge mai ole na yele le a fo le case nga ave inu mon fam simo wo ngofore le kanga ma ko il le ya fesilia ku fam simo nga ole ame wo ku i ai le malu le malonga ke lo so ku la fongo nga kanga ke pese cho po le ai ole fam kalang mai nga ya ma ko ole ka u ol pulo e a ko ai le uniform fa mai kala le ka moli la o fiong o kilo ku se vai leo o kilo ku ile ie leo kilo ile ofu o le ofu leo o kilo ku nga ile ilunga ile u ele ese pulo ya o va peno o ye leo la le au vai ka leo ya nga ku ia no le leo ku ino le vai leo si o le fa kala o la fire ko inga ia mako pe o se me foi le ka o me ia o le ka o le a kolo uniform nga esa vari le wala e no ficou male al malo la me fa ke ale wa kilo fa pe kilo fa pe ale iso pulo ai esa vari le wala e no ficou male al malo pa le mio ka pengeka ole me siringa ma ga yo ke le ku e nga ke sa vari e kongi le lima ilunga kongi le lima pe ole upu fa male long way up short way down mai sa valia ia ile ngang fa lo ba ku fa fonga mai le tuni ka ua le fa mangaku al bela bale o ke fai ile ile ofisa so skai mi o ke fika ia fa mangaku ai se vai ke ngi makama ia e sa ba vali solo il ka blanga ile ngi pulo ile se me fe ka wi le me kala la le fai el vai ngale ngo mai sa vali mai olo so le nga ile bank le commercial bank pai sa wai aren't you proud of the uniform that you are wearing? None of you have a cat.